ngay thatu zong zong te chi bai le ve kule me ni som ni panga sang ni som ni pali ania khovel chan chin thar lang sar zual te ilo ngai thaliangu United Nations General Assembly chuan kumsang khat zakua somkwa le panga a Bosnian Serbs 10 Bosnian Muslim te suat tuma mi sang riat chuang an thana hriat rengna ta na kumtin apuala ni man rotna resolution chu ninga ni khana pom resolution a hian Bosnian Muslim te suat tuma tha an ni hriat rengna nia tan kumtin July ni som pakhat chu International Day of Reflection and Commemoration of the 1995 genocide in Srebrenica atana man rotania hi kumina tanga tran andu thu antar lang bok UN General Assembly a hian member za sum kwale pathumamin resolution hi member ram somrial le palin an thlop lain ram som pakwa chuan adu lo zong in vote an thlak thunga ram som ruk le pariat ero chuan vote an thlak lo member ram som ni le pani chu assembly a hian an tel lo thung a resolution hi Bosnian Serbs ram chuan ado dal na salhea President Milorad Dodik le Anthenom Ram Serbia President Alexander Vučić chuan resolution pass ani nu hian thu soin Vučić chuan Srebrenica in suatna in ham hnoi song te chu mana shrem an ni to thu le resolution chu Serbia Republika Srpska le Bosnian Serbs te thinlunga in thiam lo na tua midang mit muwa mu tleu tir tumna mai ni na soi resolution hi Germany le Rwanda te putlu ni in Serbian te chu thil ti sual tua an pu san lo ani resolution putlu hi ram somli zetin an in troma chung ram jinga me United States chuan resolution pass ani chu lomom an ti thu an puang zui resolution hi pass ni ma se ram then khat chuan an do dal ve thunga an jinga hian Russia potelin Russia palai Vasily Nabenzia chuan resolution chu pomlo ni se adu thule vote thak lo chiar tela resolution chu pom thei ani lo thu asoi bok July ni som pakhat sang kha zakwa som kwale panga khan Bosnian Serbs te hian Srebrenica a UN ven him hun lu chilin Bosnian Muslim sangrial jet te chu an chung te hna tanga da sang halin an ti hlumani tlan chuatuma tlan chia te po zuin an that zui bok he in suat na hi UN code panin afia hnuwa po Serbia le Bosnian Serbs te ro chuan thil thleng lo ti in an phathung ani Japan le South Korea chuan thu chua san ve ve siamin company emo long emo mimal emo po North Korea in Russia hne na ral thuam a thon na in nam hnoi nia a hriat te shrek na an siam thu an puang Japan le South Korea te hian North Korea in Russia hne na ral thuam a thon hi Ukraine be na tur ani thu an tar langa North Korea hi Russia hne na ral thuam thanem tak container manga thona pu ania hi tun hnaya missile tumthum lai ain chin nen po ain kung kai ni nan soi Japan sarkar thu puang tu Yoshimasa Hayashi chuan ral thuamin thon ruk chu Japan chuan andem thu asoya kan tho pu United States le ram dang te nen po kan soi to North Korea in Ukraine be na Russia apuina ninge ya hriat group som pakhat le mimal bungrua shen sakturin kan hriat tir to ani ati ani Nikumagas la khan US and Russia chu Ukraine be na anral thuam mangzo trep to nga soim ama moral thuam nei nan hian North Korea puina po adil ni in atar lang to bok South Korea point Russia long panni le North Korea long pasari te swek na siama heng long te hi Russia le North Korea in kara ral thuam phur thin long nia hria tani South Korea and North Korea long swek na an siam sak zinga hian Russia Wagner group ta na ral thuam phur thin anom thule long chen khat chu Russia tanga North Korea a tual thei phur te anom thu an soya heng tual thei hi North Korea chuan missile le nuclear program anei te siam nan amang bokani heti lai hian North Korea chuan Russia hne na ral thuam apechin ti hi apha khoiram hne na ma ral thuam pek tumna an nei ngai lo thu an soi thung Russian President Vladimir Putin chuan Russia ram chunga United States US khwale tui baka US company te thil nei shen theina thupe ka ming azia nan heng bungrua le thil hlu an shen te hi
ko thlang ram ten Russia an shek na wanga sum le pai hlo ten hena jang na dom na ta na pek thei aniang ko thlang ram te hian Russia mi te nei hlu US dollar tluk le ding on zathum hu vel chu sang ni som ni le pan ni February a Russia in Ukraine arun nuwa a shek sak to thaliam ta khan US ram chunga Russia nei hlu an shek sak chu US President Joe Biden chuan Ukraine puina tana man turin phalna apek theinan US Congress chuan dan thara siamani hemi chanlen nan hian Russia chuan anram chunga US mi le sa te bungrua chu shek phalna dan an siam zui ve ta ni Russian company organization le mimal zinga US shek na wanga an nei hlu chan te chuan dan thar mang hian Russia sarkar hnena jangna domna andil theido nani heng jangna domna hi Russia rama US mi le sa te bungro hlu nei manga pek turani khothlang ram sumdong tam tak chuan Ukraine Indona tanani hnuwa Russia rama an sumdon na te an tirala wangin company tam tak chuan Russia dan thar siam hi an tuar ve don lova heti lai hian Russia ram chunga sumdon na la nei mek te ro chuan an tuar viau arinom thungani International Criminal Court prosecutor tena Israel Prime Minister Mantura Thupek achua chu pom theilo tia soin Hungary a chuan man ani ve don lo ti in Prime Minister Viktor Orban Chief of Staff chuan a soi Garsli Galia chuan Hungary chu International Criminal Court Rome Statute pom tu ani chungin Hungarian law a bill ani ve lo tia soin chu wang chuan Hungary ram chunga chuan ICC Thupek chu kalpui ve theilo tina soi ICC prosecutor Karim Khan chuan thotan ni khan Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu a defense chief le Hamas leader pathum te chu war crime ti apuin man turin Thupek ka chuwa Israel le Hamas te chuan khan thutluk na chuan soi sel na sal he thutluk na hi legal ani lova political decision ania Gaza thil thlenna chan hi theinghil tur ani lova Israel rong taka be na in ashin zo kani ti in Galias chuan a soi European Union ramsom ni le pasari te chu ICC member vek ni in EU chief diplomat Joseph Borrell chuan ICC thutluk na siam chu anzo mangai ti in alo soi to a ma se ICC thutluk na siam chuan European rama po ngai dani nang lo asiam na sal he thung Viktor Orban chu Netanyahu thian thani in Israel chuan mani in veng turin dikna nei atitlat bokani Jack Constitutional Court chuan New York American khwale tui tha tumna wanga US midu India mi US a thonlut lo tura angen na chuan hnol Nikhil Gupta chu US sarkar chuan hitman ruaya US a inbun Sikh separatist leader Gurpawan Singh panun tha tir tuma apuani Gupta chu prek lungina atang meka USA thon tur ani le ni lowa Jack Justice Minister in thutluk na siam don tani November sang ni som ni le pathum khan US prosecutor chuan Gupta chu North America Sikh separatist pali ti hlum tuma apua chungsinga chuan panun po atel Gupta chuan panan tha ani theinan hitman hnena dollar nuai khat a pe ti na soiboka panan hi US le Canadian citizen ni in New York ka cheng me kani Mase Gupta an hitman a roi chu undercover federal agent alo ni city in prosecutor chu an soibok Gupta chu Indian government official tena panan tha ani theina na malatura an shiltia soi anile zelbok India chuan panan chu terrorist tia apuan ni in Sikh homeland din ani theina na malak na Khalistan movement a in nam hnoi ti na soi White House chuan panan chungchang hi India official senior most level apo athlen to India official te chuan in nam hnoi na an nei lo ti in an soi thunga Gupta chungchang chui chiang turin committee adin ti na soibok China chuan Taiwan huala military drill anei chu ala chunjom zela tuna sipainun chan azir hian atumber chu People Liberation Army ten Taiwan thliarkar long le indo thlona te hmanga khoimhuna tangpoa hual chhuwa bekani Beijing in Taiwan
run thut ta se chuta arun dan tur zirna ania Beijing chuan atulani chuan Taiwan chu sipai changna mangpoa arun mai tur thu alo soi fo to ani tuna sipai nun chan zirna akalpui hian China chuan Taiwan Strait a new normal Atlantia soini in Taiwan sarkar chuna sazokin anor suita zelani tuna sipai nun chana zir hi Beijing in military drill anei toa lalian berni in Taiwan Strait pumdeu thole Besi Channel Philippines le Taiwan dai dan te ba ka Taiwan East Coast a Pacific tui pui zau takte a huam vekani Taiwan thlerkar chu hualbet ni in Indona thut se malak dan tur lantir na te sipai te tumna tur te po lantir vekani te in Taiwan military expert chi chung chuan asoya Taiwan offshore island te po a huam tel veka wangin China chuan Indona chuak thut se beilet ani theina tura ngai te po nuai chimi vek atumna tia soi ani bokani People Liberation Army te chuan Taiwan khopuile longcholna te an beidan tur te zirna an nei ani Taiwan Eastern Coast chuan poimo na thuk tak nein military infrastructure poimo dana ni in Japan Southern Island nena in hnai tak ni bokin Taiwan supply route poimo ani bok China hian sipai nun chan azirna hian aircraft somli le pakwa mangin naval ship som pakwa mang boka Coast Guard vessel pasari po mangtelin henglong te hi frigates le corvette te ani de uberani Chinese heavy vessel amphibious le assault ship emo aircraft carrier te chu mu ani lo thunga Taiwan in amphibious assault ship amu hunun ber chu kumsang khajakwa somli le palia US in akonawa arun lai khani in US fleet chuan naval combatant jathum don nein fleet carrier som pakhat le troop le supply ship jatel te meu anei bokani Beijing in military drill akalpui hi Taiwan President William Lai adu lo zia lantirna nia ngai ani boka Global Times chuan Lai chu invai vung le poisak nei lo ti te a soin two nation theory sal tu ti na soibok President Lai an poi a khoi ber chu ama lom lu na neya China chu China tia soi chu ania Beijing chuan chu tia wang chuan China Taiwan chu China nilowa angaya ramsang daya angai ti na soya China mida chuan chu separatist ideology ani Taiwan President Louis Sai Bo Khan China soinan straight le lamzok ti temo Beijing thu nei tu te ti ba kina soi ngai lo tuna China in sipai nun chan azir hian Taiwan mi puite chu abara khai haulo thung Chinese Communist Party te chetlak dan tur chu soilok thei de uvek ania Laya Democratic Progressive Party tena in thlanna chaknan chan khan Beijing in engtiang in nge an cha chan le tang ti chu anin rin siak ngalani President Atana William Lai laklu ani nu nili na chia China chuan chet ala zui ngal tarenga China chet lak na chuan Taiwan party tinte in tilung rualin asiam thunga opposition KMT te pro China nia ngai te poin Beijing chu in sum karnalan tir turin an ngen ngal bok China in sipai chakna manga vauna anei na sat po le Taiwan chunga DPP thlopna alian tial tiala China thiana nga ngai KMT thlopna ataniam zel boka China in vauna manga Taiwan mi puite ti thai atumna chuan abeise lo takin du lo na atilian na sajok zela Taiwan mi puite chuan China in rambung anga angai na chu nol mak thungin chuti line China chuan engti khuna emo mainland China ne na line sui khom tura ngai ani anti thungani heatwave chuan India ram zau tak tuam chunjom zelin Rajasthan a Barmara chuan temperature in 48 degrees Celsius a hola India rama temperature record kumin bi ka sang beralani Yamun River water level po tlaniamin chuan water supply lama harsanna asiam boka Delhi khopuya power demand chuan record megawatt sangriat holbokin air conditioner cooler le refrigerator te man anasa le official data chuan hun somni le palilai Delhi Punjab Haryana Rajasthan Uttar Pradesh
Gujarat le Madhya Pradesh ate temperature in 45 degrees Celsius a holti a pholang boka Rajasthana Barmar chu temperature san na berni in 48 degrees Celsius akaya Churua 47.4 degrees Celsius Phalodia 47.8 degrees Celsius le Jaisalmer a 47.2 degrees Celsius te akaya ni Madhya Pradesh Ratlama chuan 45 degrees Celsius ania Maharashtra Akola 44.8 degrees Celsius ni in Haryana Sirsa 46.6 degrees Celsius Punjab Batinda 46.1 degrees Celsius Gujarat Kanla 46.1 degrees Celsius le Uttar Pradesh Jhansi 45 degrees Celsius te akai bok Kholum hian zual lam apan zel tura India khochin clear tu te chuan an soya degree thumatanga degree li thlengin alum beldon nin an soi Met Department chuan Rajasthan Punjab Haryana Chandigarh Delhi le West Uttar Pradesh te chuan kholum lu tuka wanga natna le heat stroke thlem theina sang antibok Zanlam kholum chuan Uttar Pradesh Punjab Haryana Delhi le Rajasthan po nili chungvel chu kholum kai hnuya har satna ati zual thei ati bokani Zanlama temperature sang chu hlawm taka ngai ni in achan berpo mishing taksa in daina hun ani lo wangani Zanlam kholum hi khopui liana anasa zuala achan po urban heat island effect wang ni in metro te chu a chevel te aya lumzual bi kan thinani kholum chuan power grid te atirim hleya chuti lain tuina tam tak kang chat toin India hun then khata chuan khokheng ang din mun athleng to bok Central Water Commission chuan India Major Reservoir za somnga a tuyom te chu tun hnai kumnga chunga athlem ber tum tia soin tuitlem zel chuan state tam takati buaya hydropower generation po ati thlemani Bollywood superstar Shahrukh Khan po Gujarat Ahmedabad a T210 match khel ain lama hi stroke awanga talbuain damdo in pan pui ani phabok April thapo khan Union Minister Nitin Gadkari chu Maharashtra election rally ani na kholum lu taka wangin atal buaya West Bengal TV host po live broadcast line kholum lu taka wangin ni khorselovin aombok kholum zual zel le na tial chuan India ram chung kwa tamtak retheizok te chu ati buai hleya tuile in ti daina tur an nei thavelova ponan hatho kholum lu taka wanga harsat na athlena sat ema wangin chol lovin anom thei boxi lowani mithiam te chuan pon lama na thok kumu pale nau pangte chu kholum lutuk tuarna sa thei berber tin an soya World Health Organization chuan kumsang khajakwa somkwa parial le sangni som pasari inkar chung khan heatwave wangin nunna chan noi khat sing ruk le sang ruk chuang anom tin an soibok kumsang ni som pangale sangni som ni le panhi inkar chung khan India rama heatwave awanga nunna chan sangthum zaria som panni anoma Andhra Pradesh atam berin nunna chan sangni zali som pakua anom ni in nikum July khan Union Health Ministry chuan Parliament asia tirani kholum lutuk na huna chuan mishing unproductive theilova nawbang te point zero na lama har satna antok na salhe thin bokani Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal chuan anule pa kumupato takte chu amati chuan optum tumnan thurbingin anom tia soin hetianga Prime Minister Narendra Modi chetla hian engkim apel vekti na soi Delhi CM le AAP National Convener ni bok Kejriwal chuan Prime Minister Modi laka message anei thu soin PM Modi hena ngen na le message kan yani ka emilete imana ka ke chuang lo ka minister imana ma se in laka kun turin min te thei chuang lo min mana lungina ngai sakin ko mani tina soya ma se voina chuan limit tin ipelta katlom theinan kanule pa tar chak to lote ibitum le ani kanu hian nan na sang sang ani me ka mar chin som ni le pakhata man kani khan damdoina changa achuani chi ani kapa hi kum somre le pangau pa ani towa abeng siat na athalo bok kanu le pa te hian thiam lo na an neem ni engwangin nge kanu le pa te ngai sak pathianin angai dam lowang cheti in Kejriwal chona soi
ama in Delhi police te chuan AAP Rajya Sabha member Swati Maliwal May ni som thum le pakhata chief minister chen na ina kutlak atok ti chungchanga Kejriwal nu le pa te chu thu zo fiatan an pan kher lo thei thu an soya ma se ni lai ni khan Kejriwal chuan police te chuan anu le pa chaklo to tak te chu atu ka thu zo fi an tum atiani Swati Maliwal azal case a hian Kejriwal three shuai Bibav Kumar chu manin om towa Kejriwal chuan Maliwal puna chu digle fel taka chhuini se adu thu asoi bokani India ramang khovela po eru na hluar ber na ramzinga mia Kejriwal tiang an lo piang hi amak zonga ngai tu chuan thil makatling hialang digna duwa wang le eru na duwa wangin vuak thitlin hial alo tok to china ma se zam chuang me lova IRS officer nia hadam taka omai chuan kongsira teria kin police man ni po athlang zoka ti chuan politics lu chilin Aam Aadmi party Minolpui party dinin Delhi CM hial alo ni theitani Kejriwal hian thil asoi ve mai ngai lova asoi chu hlen atum zelani Punjab a campaign na chuan dar kar som ni le pali chung eng electric pack in nianga unit zathumaya tamlo mang te chuan bilin choilo bokang atia chu vele reporter pakhat chuan khoya summang telun nge ifri anga ti na zota Kejriwal chuan nangni aya budget nei tlem fe jok Delhi a po kan ti thei chuan enga telun nge Punjab a hian kan theilowang mi puisum kongbo thin kha kan dang chatvek dona ani na turang takin kan mang don tlatani tin dar kar som ni le pali electric petur cheu hian kumthum tal chu kan mo don ani tiero minsiat puyula ati thunga sarkar tu atanga sumsem tura in soya annuwa kan soilo reng tiang kha an chin dan ani velo kumnga tama kumthum lai adilani a deputy CM Manish Sisodia an voi khat chu department chan pakhat chu atlo thuta ta chuan mi pui an lo in tlar na samaya dar som arito si manager local boxi lo chu athinari me ma thok tu dang lom ten he na chuan engwanga mi pui chu in nga ti reng thin nge an ni ti han zo chuan nula pakhat chuan file hi akal muang thina alo ti khang langa Sisodia athin ri ma zualta file hi le kha nga in choi kwal reng don tho chuan computerize si nge atulna in computer hi nga tan nge inti heng mi pui la ka tang hian thingpui man in lo la ani ti ka hriat vai chuan sem huna in kalang in kallo ani poin ka lu tho ang cheu ati mi amai ni school te po atlo thuta classroom ate chuan thu ve in inspection ani chop chil mai zelani an thalai chuan vor Kejriwal point ama chuan ber ragap chada te khu office a om mai ngai lo reng helaya chuan ni se ti ma ma emo ti tur khopian achivat vat reng mai ni office pakhat atlona chuan na an thok thalo ti muwa athin rim ngang maya an pu ber chu mai chana mel mutla kom no tur khopin ka beng mai tur che sin I chung te an zak chem mayang sarkari ni ngatan nge lo apek che I pelo ani chuan bang mai ro ati sia mai na han tho that lo ngam hi ani lo sim tui a ho that lo chuan chumi venga chuan akala achana jong chuang ngal vada jingdar lia te a department na tho dan en fia pe nia an supply minister te khuau pat to reunen retailer om na zong akal pe ya an bu fai sem atha MT te an bu kling MT te thamnan la MT te thlangin ain kola retailer te he na mi puila matanga complain aum ani vai chuan I na hi chan nga lang Kejriwal order ani chu ati mi mai zel dar kar in hun bi hong kim lo amu po a phone nga la arangin alo tlan ngal kapu tu man local ngai chuang lova ka khar lai lok thin mai ni ti in chuan lama siama minister chuan chui boina turani lo hongla local talk chu anom mayang I hong miau si lova tunge local rengang naktu ka tangin hun imang dik turani ilo khar le ani vai chuan zela ka khungang che atile mai party mi le sa ti vela an boi lo khop mai pension office a kal le in ho tu ber hne na chuan tar chak lo pension to teng wangin nge
chumi khami huna local le ro in lo ti fo thin tuna tang chuan nangma ni in ti fel sak photanga in ti fel huna cho an mani in ko to turani I chiang em ati sia maya nu chamen kol na huna akalin an officer pakhat chuan anula pakhat chu chuang takin ente sar a felasin a han ti zau peka minister chuan chu thok tura kan lak chan po ani a fel lo chuan abang ani mai adisam le et mai ni nau pangte ei tur siam na bel thlengin anen fia chauka lutin mun le muna an chil shep mai zelani in than boruak vele BJP ne na ani ebdan vel chu ni danga soyada mayang kanhan soitak te hi Mizorama thleng chu ni se ep2 ten sarkar le minister na sadakin an be nge yang eng party po ni se mizo lawa a khosak dan hi chuti khati eng party po ni se a mizo lawa a khosak dan chuti khati Christian Rama thlenga chuna moi lo ti ang reng emo press release a chuak jing viau mai theini ani chuan kan CM zaum tak anti velova achang zevin pukes ruwala thu chuak ani ti in na thok thalo vauna an CM ming an lam ri ve chau thin Christian CM Punjab in aneita anga thu thedar te kha thing lutuk ramshoi tu thani tur hian Christian ni kherangai lova midik le tha chi an poimo ani Arvin case ruwal Delhi CM ninon onon the in chena man to mel taka in bel kalam hulova nu papa a Indian Revenue Service officer ni vesi Delhi CM ni le tura an party aman mi party in ne na an channi te khan Aizol bazara po cheng za ali theichi maflar trial aron bat chuakani kha politician vesi sumle pai lak lu nokonga harsan nei lo tur nu papa a IRS officer ni thei ve kumnga chunga maktadoi tam taka an hausa ve theilo hiani case riwala IRS vesi mani in hai vura thiam lo mai hi amak jok kanram politician tenen chuan khai khin chi po ni lo ama ti chet vektum tu BJP le an ho tu pum modi aten an hualbet kara rorel tu danglam ngam Delhi CM ko ani suain kong ako muangin ram kan suai ti ina soingama lo le ahlep an lung kham velova an lom na chuan hathoa ani politics lottery emo anti velova ani chuan ram le nam so na ta nan manga mi pui ril rudi kan zirtira mi thale di korap lo rinom mi pui maso na tak boy pui thei tur vote turin anin zirtir ngamani Delhi AAP sarkar chuan electric le tui adong claim tin hena Africa thil oyom lo deuh kha ania ma se an kalpui theitlat me chebas chuan man an la free zui chi apung chuang silo budget la deficit chu soilo asar plus sial jok metro train pom hei chia detan concession an pebok sarkar school la athatol tola theito pin pom modi aten an block chung poin mason na alang ut big mai sangni somni pakhatatanga sangni somni le panni Delhi budget and finance minister Mani Sisodein Afar Khan an budget masa aya za paruka pungin an budget atanga za somni le pali chu zirna ti mason nan ani an budget hiram mangai budget ti in an vua hial health department a za som pali an da hei hian me chepwal bi ka mohala clinic din dan tureng mozat atil ba ka sarkar hospital a thlona enkol na atil ngal naw pangten hena zirna tha pe khi ram mangai na ni ti in zirtir tu te Cambridge le Havata te training nein an tirani Wazirpura kong chong an siam chu viable chaza thum som panga project ruam manani lain viable chazani somnga in anzo fel theya Delhi ko thlera mun sang sari thim an tenga Delhi boruak bollo san na po air quality index chorwalin za somnga le panga ani china za som panga an tinhiam theito an lalungoi lo pollution CM2 hi athlabi in adanglam theya wangin achan sheturin Washington University lam ronin an khol mangin zirchian na an neitira an CM Arvin case rual chuan Gujarat CM in amami mal manatan cheng bible chaja som kole pakhat in thlona aleilain ani chuan Delhi meichia ten kumkhat chunga thlona bas an chuan theinan cheng bible chaja som ni vel a sen te chu chuangin CM chuan na tur thlona le ai chuan
ro puizo ka angai thungani Delhi CM ninon tura anlak lu le na inkhoma te khan in thlana zowa in vote te chu tu tenge an ni apoimo to lo min vote mo vote lo emo Delhi mi pui te tan mi zong zong tan ka thok do na ni kan na thoa hian in lungoi lo ni chuan min vote du to su ati mi mai vote in thlak donin an na tho milin thlak ang cheu party sang ka soidon lo engsa kho biange ka soidon lo mi zong zong tan BJP le Congress tan tu te tan po CM kaniang atingama Indian politics ron her dang lamboi thei khopa digna le rinomna ron din chua pui tu a hian Christian te zo khian zir tur kan wanga em kan soi Arvind Kejriwal Delhi CM IRS officer ni thei kumnga chunga hausak na tipung theilo khopa mi dik le rinom chu aya thil mak jok chu kumsom thum aya tam mi zo Christian maniom na ko sana rong bol tu ni pha nilai zanin khom chief minister nei chin mizo Christian te hian vai ming kan CM atan kan ot ngoi ngoya kan soi reng ta hiani tuna Mizoram an party Aam Aadmi party minran pol chuan on din chhowe ta Mizomi pui te hian ingang takin ngai le angimo thil tha hi kan du tak tak reng emo chu ilo thlir zelang keini zong mi chan chin soi hian kan chil thlia far reng bik mai don ani hi Arvind Kejriwal IRS officer ni in income tax department a athok thina enha hi bansanin eruk na do tu pol ana hazare kai shwai chu zom vea theitop chuin an beya jan lokpal bill pass ani theinan Delhi a jantar mantar huna nor an hoi hota cho an ngei thula police point mi tam takan mana Kejriwal ngei po hi man ani ve nge he jan lokpal bill hi pass ani chuan sarkarin athunun lo mania thunei na nei badi din ani anga anni hian activist te whistle blower kan tiang chi thlenga hum himna turani atoi zong in soi taila jan lokpal bilan ti chu siam danglam hlekin central sarkara thunei tu zong zong po chui thei turin lokpal bil chu pass ani ta state a po lok ayukta din tura pass ani le ta bokani mase Kejriwal hian pon lamatanga siam tha chu har hle dona shein a thian pa mani sisudia tenen chuan Aam Aadmi party chu an din ta ti chuan in thlan po chu ve ngalin an voi khat chu na hian Congress nen sarkarin trom an siam hala Kejriwal po atlin voi khat na chief minister ani ngalani mase AAP du dananga Congress lamin kal an du taksi lawa chuan thakhat le chan vele ka AAP chuan ban na an thelu taveka tu party main sarkar na an siam thei taksi lawa chuan anin thlang thale ta ni heta hian Kejriwal kai shoi AAP chuan hne na sang lutuk tak main an changa tuma dan rual lovin Kejriwal po avoi ni nan a siam le ta ni Delhi siam that tumin thei patop an chuang hala an education system te siam tha in sarkar school an thuam chaka zirtir tu te po foreigner te tirin an training tir hiala tuna chuan sarkar school chu school tha tia chiar thei deuh vek an ni to ram dang atang point Delhi education in reform dan turu takhi an zir chiang vele chhong ta hialani an minister te viak a tha in on the spot verification an war emema complain om hlek chuan an ma ni an langhal mai thin an che dan ngai nom tak tak soi tu roma duain a thui kal hau box sia a boi thak hle mai sarkar na thokin an na an thok chengam lova an nor tom to kan ber mai kumnga han veya in thlan alo hun le poin Kejriwal le party campaign aw hla chu kan na tho enula tha in ti chuan min thlang le ula tha min tilawani chuan min thlang suang cheu ti ani an tling le chiang te sin Kejriwal hi BJP do burtu ania chu pumari te po hian an chiang municipal corporation of Delhi in thana po BJP bupui an lu chuale theya AAP khu an to kherlo mai thei ti tur khopin mi puin an duani an chiatling khom mangtang kai mi pui hne na electric le tui a thlonin an sema amang tam zualta nero choi bel ve angai ti chawani unfair price of thlengin minister ten an vil reng pe thlat mai sia khin thla khi chu an har nek to mai the ani CM berin a minister te avil chot ngam bok ti kha thetel taila